Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Kenny from my YouTube channel Kenyaana. I shi mayamda blueberry gem shaba khatang jahan jage. Akoi nahan blueberry picking da chalu da blueberry khara porakpa. Adugi blueberry khatang aina gem khatang shana thamgaina. Adugi video mayam ubiramani. I jaraga di link to description box da I link to gi kano link picture ke mayam jengbiu. Aina ashiga load she egi blueberry she almost 3 cups. Sugar shishu 1:1. I mean blueberry 1 cup already. Adagati sugar shishu 1 cup oiba. Adu ay di chini khatang li en gaina ay ashida 2.5 cup rom ay half shida chini she. Hey khara changani hey mihi khajitang mashi hey shumna bani hey squeezer. So ashitani ingredients jamde ingredients li next process ta gi chakada bo already. Mashi blueberry she aina mash to rashu jai mash to daragana matum horen legani so ai adumaina pamde khatang mash to raga leibaduna pami adu damke ai khatang mashi mash to bolagini duna di ai mash to bolaga onkal hakcherake jik mashi ai off camera da akhidi potato masher na toraga ai mash to re adu sorry ai off camera da shum to khare mashima adagaydi ay hujik mashida chini khara hapani chini she pura mak hapchalani asida ngasai she chini she ek khatang thamoge gi banda khatanga thungadra aina khalli ay horen kona jenga khatanga hapaga hapke jamna thumani dare meide thangatri haida ay stop da thandri da ay mashi she khatang kana to ki mahi khatang hapobage adugi mashi squeeze to raga mai mahi to loge khatang ashi makhashi da shum mahi she tarani so ai chum dar shu jarani shina aina shum fresh lemon juice su ngona hapag and hapai alai bashu phangi shida adu alai badu di haparoi ai naminge fresh to jabana fe fresh na shum to jarage tam hapoi like ashi chamosima thanna hapaga I think jarani so shini shiga hapcharage ashi shima puna mak hapcharage like ashi chamasima table chamasima hai batare ai gas stove on to jare aham basha khatang mai kal halaga adagedi ai mashi hard boil to deni karigina haidi mashi khatang phajana phutpa adadi manung che thot na bai jamna mai ta thamoi jamna mai kan na thamoi aina medium da thamgani aham mashi khatang mai che kan bawali aduna aham da full da thambaloraga adagedi akomba haidi like 10 to 15 minutes food kani adu 10 to 15 minutes se medium da thamgani 8 shiga tips ma haijage mashi shabada magi keno she ot na bai khabe she kanana ugi shunataba made plastic shunataba just for the bacteria like akoi still na already fei so aduni tamake still ni lo she karigina de akoi di jar da toraga thamada banina adu jar da kuina preserve to thamada banina horen kokfai ka dana bai nosto hoitena bai tamaki iga ishin khara hapa sujai ishin je hap tara su jarani karigina hadi mashi masana mahi khara thokle chini ga hapane ising haparoi sumaina sum kenona sumaina sum show halani na ha matum da sumaina otkani ai na matum da konga lakke she boil oi ba hore in ha matum da mai she medium da thamgarni e video da high da lady mashi khatanga shogolak pai matum da adagai di ai medium da ai marakta budi odi kashan da be hena makhada ashi magi keno she jare nanjale ashi inha karaga hoji jarani nak ihan na thamani e ashi thumba budi athumba namige effect to bana di fei nutigi budi jade edi kya khaina de athumba she hoji budi khatam langni ashi lang ba she hak ingan gi be matungda madigi ma keno okerani khar nanchan kharani so edi adu matam da chakcharani aduna ai hujik mashi jarani mashi muthacharage meishe de main mathak la thamjaroi ai shonda puthar ka thamgani de hak halaga ade shari ngai da ai jar da hapoi
इंहलगा कोना ई जार दा हाप करी मचु से जामना फजे सिगा सिकी केनो स्पून थमना बे सिदा उबरा दि खंगे दे मसी जाम साथिना फजे मचु सि कैमरा ददी मगी प्रॉपर होय तो कलर से लागते खोगी रियल दा बिना उबदा जाम जाम फजे मचु से खोगी पर्पल कलर मैजेंटा कलर ओय पर्पल कलर ओय जामना फजे मचु से असिन आई अकोंगा असी इंहन जगीगे इंहन बलोरगा आई जार दा हापा मतंदा ओका जंहन जगे सो आई से हुजिक कंप्लीटली इंगे आई लाइट से खतंग दि मम्मे छंदा सु एक चले छंदा असी आई इंथारे हुजिक जार दा हापा जारनी आई जार सिसु रेडी होरे इसिंग असाबदा 10 minutes from food laga adagedi onka chamthokta na onka option laga thami so adoi de hujiक खजिक तो ना हापा हो जारगे जार सिदा खतंग तानी मचुदी अनोना फजे उबददी खतंग मम्मे हुजिकती एगी सनलाइट सु लेतरे जामशतिना लाइव रेसिपी मनी एबं जामशतिना हाउबर रेसिपी मनी अशिने एगी लाइट मखादा लाइक एगी जारशिमा थनबुदी थंदरे बट हाफ दी ओइनी जारशिमा पूरा हाफ ओरे मैम ट्राई तो बिउ जामशतिना लाइबनी इखांगी देस्तदी ब्लूबेरी खतंग फंगबा वाई स्ट्रॉबेरी दी फंगी ब्लूबेरी से खतंग फंगबा वाई अदु मैम फंगदी ट्राई तो आई हंदकना अहामबदे इन शादिसे आई अशिमा मंगदा शादरी ब्लूबेरी जेम शादरी इनफैक्ट आई एनी काइंड ऑफ एनी जेम शादरी अशिना अहामबने ही अदु ngana चारे जामशतिना हाउडी ngana चोखै अहिंगदा चारे आई अहिंगदनी संदावरमदनी इन शाबदो हिज हस्बैंडना चारगा हारिबा अशी केरो तो बजाने ना मपादा खै मपादा बिजनेस तो वे जोन बजाने ना टेस्ट जामशतिना करी हाउने जमना हाउरी टेस्ट से आइना इथतरा सारे ना हाइजे बगी नते टेस्ट जामना हाउरी मैम नुंगाइना लेबिउ मैम एगी रेसिपी से पाम्बिरदी एगी वीडियो से पाम्बिरदी मैम लाइक तो बिउ शेयर तो बिउ कमेंट तो बिउ कमेंट सेक्शन दा थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो